Menteri Rang Badu Jangkari India Narendra Modi unsa penlong ya kajingelang ba arliang mamla wadu Presiden kari China Xi Jinping anda lawai kajingelang BRICS Summit hakazan Russia Mynta kasngi. Kementeri Ketenat Platingka Jangkari kan Nirmala Sitharaman Mynta kasngi kala ong ba ka skim Ayushman Bharat kadai kawai niki program yada imlang salang ka babahatam. Kasorkar pedeng Mynta kasngi kala pelat ba ya kebenta ka baar jang usyana dai ubahapo ka kerteng Bharat ling ba ka National Cooperative Consumers Federation of India Limited NCCF bat ki kali National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited NAFED Hanong ba New Delhi. Menteri Badipet ya Ketenat Road Transport bat Highway Unitin Gadkari Mynta kasngi ula banjor halo kajing dan kam bakar kie man pendu nano e kajing thiet penyang kari India na syabari ka blakot syak arpo ar laklor tingka. Ha kajing elakai golf kari India kan sa penlong ya kalempong Indian Open jangki kenthai ka bakhan ri ha Gurugram Haryana ka ban sedang na do la syai kasngi.